Ta hagini gepor sa sisin pat ngadanang ni gabanay ngo yo blay. Bamentay gesngi ngadan ni gabanay gawe ga jingkeren. Kabang nget hadian bangaladep keren ni gani. Lada ka idan kam ngan persyang ya gaban beteng ya gani ga jingkeren hagawe pagasandi kabangan penmi ya gani ga jo ke jingkeren. Namar hagini ga jingkeren jonga ngakwa bangan keren. Haga jingi day bat gajing syakri blay kabakumno ladang iklem dan ya umensi mkhot jong blay. Tiga ay kertang ini gajing keren jong amenda gesngi gajing syakri blay klem umensi mkhot. Kataga day kertang jong gajing keren gajing syakri klem umensi mkhot. Hang ni ngakwa bangan peni ya gajing syakri yo blay. Lesi ngalangan ongkum ni ngini pet lang nagaktin ke jong blay ngan pen fi kambon naga Bible kalau kum ke jing hikaya ngini ke pari fi baro ibu jusung tanat ban snap baka jing syakri blay lada ke klem dan hau mensi mkhoi lani lada mensi mkhoi umde ke benta pedeng haga ta ke jing syakri tarai haga nuguru kom kan long lani ka day kum no lani ka long kum no ngakwa bangini pet lang nagaktin ke jong blay bat ngakwa ifi barok besngap bapin pledging mot ngap ha namar ngini pet naga Bible nganum jubab na ladi nginum ikren nalaga jong opinion nginum ikren ni niam ni jing syakri ki aka kabang ngakwa ngan kren bet aga jing ide jong mensi mkhot bat ke jing syakri blay ka bakat kum nagaktin ke jong blay fi namar napi pet ba apa ka Bible Lesing ini pet kat tu kat ni ya ke jing ya ke taga jing tray. Mau ia taga ke function ke rukom tray. Ke jong mensi mkhot hagi ni gisngi ki bangi mangi menta. Tinga kwa bangan hikai kini balai namar ke syaitan naga dok nuot jong ala slam. Bangan perkhat ya kini ki aka ba ngidon kam ban keren pat ba ya kini. Kenang bagi bebun ki besngap ki de ban sngau tu Yau ni ubalang way na ki person lani way na kita ki jinglong blay ubade umensi mkhot jong blay tinganum kren ya ke trinity ya ke ni ke par ke bang kwangan kren dai tangi ke ni ya ke jingi dai ke jing syakri blay ha ke jingi dai bat umensi mkhot jong blay tingan peni fi na ke Bible ke ni ke par ke baningkong ke bang kwangan kren na ke ni ke par ke dai ngini pet ya ki kentien ki jong Jesus Christ nganum peni ki kentien jong ha lani ki kentin jong ki nong keren ki bedana ki ngi sngi ngino me keren ru na ko opinion jong ki balang jong ki doctrine jong ki jinga ngino me keren nang ta kabang kwa ngini keren nang ni ke jing syakri play kabaya dai ba umensi mkhoi ngini pe ningkong dai na ki kentin ki bau Jesus Christ ukren ngakwa nganda peni shai gani kumno Jesus ukren ke jing dai ba ke jing syakri ringkat ba umensi mkhoi tangini pulin ningkong na uyanes Kalenong ka bakhat sao ngan puli na kadakhat ka bakhat san. Singap uong kumne u Jisu. Ladafi it ya nga sumari ki hukum jonga. Ngarungan duway ya ukpa tiun aya pi ya waypat unang pentingan ba unyo yay sa lembat pi halagarta. Yaw mensim ka jing shishaken yaw bakapertay kam laban priang nabakam yo iyo ulam ne kam ituyo pin ray pi ituyo namar u yaisa bat pi unlong ruha pi ngam ino kun swet ipi nganwan pada pi figani kaktian kabau Jisu kranane kadai kabau u yatu lepai Kristen ran bakala dai ka pori u bau dai ban hikai Kristen ran baki dai ban tip ba u Jisu udan laga jong ka por laga jong ya But uang ini kiktian ngan dua yok pa ba un aya pi yo wepa no pentingan ba un yo yaisa lembat pi hala karta kani gede ga ba Quran iya kisunran ngakwa pinabat ba ita kiktian ba ang hala karta kam dai tanga ka por jong ki sunran rei uang hala karta uang kumno yo mensim ke jing shishaken yo ba ka pertei kam laban priang Nabakam yo ulam ne kam itu yo upin repi itu yo nabaw yai sabat pi unlang ro api ngakwa nganda pensyai gini gikentin gi jong Jesus Christ ngakwa pindah puli Bible ru ladang keren menganang ni dapet bana gikentin gi jong play
Namangan hikay pinadu basdang nga gani kapar bat kung mga ladab ang ngalawat ban peteng gani jingkran. Fi da pipet ang ni kikintin jong Jesus Ukraine ki senran namar ki senran ki shania alut au Jesus Christ day mo ubale alut ki aka baro. Aray uang gini kikintin ngan duai bo play un pa yo way pa unang pentingan. Utaw dia mensim khoi unyo ya syang bat piala kerta bat udah ang ini kitin uang yau baka perthei kamla ban priang na bakam yo iu kami thoru yo andai pipi itho yo uang ki senran ting khwa menda ke sngi bangan chupen chai fi kendiat chwai ke mangine ya chkman kabaning kong u jisu ula dap itho pa ba un sapa yo mensim khoi chani ke perthei ba undalet no mo un pa yung mensim khoi tang ini puli shusho nag gospel ko jong yani si kalanang ka bakhan riu ngini puli nag khat ka banyaw ter tang ini puli nag khat banyaw henry ngayat khu ya ka ba shishafi kamentoy ya pi bangangan let no namaladanga ngam let no uta unang pentingan unumwana pi Henry ladanga ngalet no ngan pa u happy. Wai unang pentingan uday umensim bakhuat jong play. Uang kadamentoy ia pi bangangan net no. Namar ladanga ngamlet no utaw no pentingan unumwan pi Henry ladanga let no ngan pa u happy. Ti ndaw lawan mau ngakwa ba pins nga bay gani. Andalawan mau kamot umensim bakhuat un penkendu ia ga pertai syapang ga pop syapang ga jing bishar syapang ga hok bat syapang ga jing bishar di pi hak ni pilap bau jisu ukurani kini kitin wang kada mentoy ia pi ki senran bangangan net no balai wang ka mentoy ki senran namar nda habau danu jisu ule elot mauna daw sedang ki senran ki subut kat baladau jisu let no un sapa yo mensim khot un wan hagi senran kumba wanau jisu un sawan hagi senran but nda wanu mensim khot hagi senran kadega ba mentoy ado kata balai nda wan mau un le kumno ka bible kong un nda wan mau un le gini ka wai un pen kendu e ka perthai syapang ka pop ka hok bat ka jing bishar but nda ulah kreni kata kabamut ba ndawan u mensim khoi haga jing im jong kisenran kini obor ya kaban let jaga pertai banyalap ke gospel kanan ke jing pengendo ke jing trai ke jong mensim khoi shagibrio kalang simple kata maki menta ke por jisu dang dan detang jisu bekran detang jisu bela kamba rai kamento ila dau jisu let no nama undalet undawan mensim khoi ke kisenran ki banya trai lang ba mensim khoi Bat ke kam jauh mensim khot ke beningkong ke day ban pen kendo igibrio sapang ke pop ke hok bat ke jing bishar dengan pulis syuk kumnu jisu ang namang ini kran haga jing day baru mensim khot ba ke jing syakri blai kumnu jisu ang yau mensim khot haga ni lenang ke bakhat riu tangan pulis syuk naga dekhat ke ba tang ini pulin naga dekhat ke bakhat ar pet wang kumne ngadang dan shibun ki ai ru ban ang api ngalang dan shibon ba ki aka bangan hikay fi ang jisu yagi senran henry pimpat la ban sya yaki minta balai kimpat la ban sya namar bakimpat dan yaw mensim khoi pe wang kumno dekat bakat lai wang kumne henry ndalawan mau mensim ke jing shishaken Unyalam ya pi shagajing shisha baro. Namar unom kren na ladin reiki eke kat ba uyos ngaw un kren un pen pao pi yeki eke rugi ban sawan. Un penan burami nga na ba un shim na gajonga ba un pen pao pi. Nga kwa pintip igani kaningani ka kintian kudong Jesus Christ. Uangan duwai bo play un pa yuman sima khot. Undawan un pen gando iga pop iga hok ba ga jing bishar. Ukran ruang ni wang ndawan mensim khot singa ba wang kumno wang unyalam mi pi shiga jing shisha baro unum kran ladin rai un pen pau ye ki ek irgi ba yo sngaw un kran ba un pen pau hagi senran la pi puli ye gani galan nang pi sngaw tho ba
Dan beliau kisenran ru kim skau tu lut yo play. Kinum skau tu lut wat yo Jesus Christ. Lada mdai bau mensi mkhoi upen pau uhikai ukren uyalam. Uang Jesu ni nda ulawanu mensim jong ke jing shisha. Unyalame pisi ke jing shisha baro. Fitip ke jing shisha. Ke jing shisha ke Bible ke beningkong de Jesus Christ. Uang ke gospel ke jong Yohanes na makhat saud khal ben rio. Ngau balang ke lenti ke jing imba ke jing shisha. Ke jing shisha ke baar dar fin puli. Kekeren ke lenang ke bakhat nyau jong Yohanes. Kekeren ba ke ketin ke jong play ke de ke jing shisha. Lapi pet ba u play u bengi syakri u de shisha. U mensim bekhot u de ke jing shisha. Hang ni uang andalawan u mensim ke jing shisha. Fi un lemno un yalam me pi ke jing shisha. Fi hang tapin se skotro ba nda haba mensim bekhot jong play wana ke sunran un yalam ke ke shisha. Shabar no mensim bekhot kan poi ke bam shisha. Nakata daw nga kwa ba pinsnga ba kum no Jesu kren. Namar lada mdan mensim jo ke jing shisha. Num la ban skno tro ke jing shisha. Kung mga ladep ang ke jing shisha de ke ketin ke jong play de Jesu. De mensim bekhot de play u balang ke jing shisha. Pinum la ban skno tro ke jing shisha. Lada mdai ba mensim bekhot u wana ke jing im jong pi. Nakataga daw ngayang nang ni bangan kren sipi ke jing ikai. Na bangan don ke jingkit kli ia ka ban pen pau siya ka pertei siya ka beri ka syakri play. Bakin skotro siya kumno Jesu ang ke jing de ba naman siya makhot. Nganong puli jirang tanggi ni ru pila yo sngo ba mensi makhot u Jesu kren siya ba unsa pa yo mensi makhot. But udah kren siya gisnan uang pimla ban siya igini ke jing kren jo ha. Ngamla ngani kai lut ipi ke baro namar pimpat la ban siya iki minta ngasngo san ai ki brig bamdan yo mensi makhot kilang hagata ka stage hagata ka kerdan. But lada kren ni ke tin ke jong play sibon kinum la priang. Kinum la ruban kit ikata ka jingkran. Kinum la ban sngoto iki bijliu ki jong ketien ke jong play. Balai namar u Jesu ang kisenran ngadan sibun ke iki bangan kran pimpat la kit pimpat la sya menta. Henry dalawanu mensim na jing sya un sa hikai fi ke jing sya bar. Kapamut lada klemu mensim khot lada pimut ban syakri yo play pinum la ban sngoto ik beneng ik khendau pinum sngoto ik eru pila pin puli commentary pila pin puli ki cut irap pila pin puli na ki internet pila ban sutip kat kum ke jing start jong ke kle Henry shabar nang ta lada mensim jong play pen pau yo Jesus Christ lada mensim khot jong play pen pau yo play lada mensim khot pen pau yo ke tin ke jong play pinum tip ya kabari dan hakane ke hima ka jong play namar kane ke spa ka bala buri but they tango men se mkhot u batip ya ki jong play fitem le am la la pipule lot ye kane la nang kane ke khrau ma kane ke bo Jesu kran ye ke function la ne ke ministry ke jong men se mkhot wang ne un wan un ya laming ye ke jing shi sha ka tai de bening ko ka ba ar wang num kran la den ke bo yo snga un kran un pen pau ye pi ke ban sawan un kren un pen pau pitip nam dan ki bekhen ba men se mkhot de tang ke kinja force ke kinja electricity power ki kren ki mut ke ta ba de tang ke kinja air tang ke kinja jing shai am men se mkhot u de u play un pen pau un kren un pen shai un yalam un hikai but the people yang ni ke Bible kong un pendan buram yang na ba un shim na ke jonga ba un pen pau api Fiila na ka jing shikri play jing iya gani ka pertay. Kadai kabangi penan buram yo play. U Jesu le donut man kan shine ang unawano man si makhot ka jing tray ka jang ugaday ba un penan buram yo Jesus Christ. Nakataka daw pet bahay ka jing tray kamu play menta pet bahay ka jing kren pet bahay ka jing shakri pet bahay ka rukom im pet bahay ka eki bapipen nga kwa bapinyo iya ka nigaway lada ka nuko jing shakri kapinan buram palat iya ka balang na jang kapinan buram palat iya ki brio jang play ki badan hang to lada ka tuka jing shakri kapinan buram palat iya ladi ka do kam day ka batray umensiam bakot jang play
Namaru Jisu ang niya, unawaru man sim do gajing shisha unyalami pisu gajing shisha baro, kren la din re pen pau, kren pen iye ki eke bro, but ka way ni gajing shikri gajang man sim khoy kadai, penan burami o Jesus Christ. Kanu ka jing tray, kanu ka jing kren, kanu ka jing job, kanu ka kamba, kanu ka jing la. Dan ki pergi bikin kren kita kuat buram. Let singan syuang ipikan dia ekata. Dan ki pergi balai kita kuat bagi wekin ni ro. Lada pilek kumta pinyo I bakadan ka bamya day ba umen sim jong play. U play kuat bagi ek bengi le akan ni pertai. Naka benta kam ku jong play la ni ka jing shikri play. Compare lo play penan kameng kat no. Compare lang ala ban kren kat no. Compare lang ala ban duai ki briu ki yo kamba kat no. Compare lang ala ban dan ka jing shikri play ka bahe kat no. Compare lang ala ban le subun ki ke baro ka bangala kadai namar umen sim khoi u ai bor bangan le kumta. Bat lada kata ka jing le jong lada kata ka jing job ka bangadan. Kampenan buram yo Jesus Christ ka pensngal CEO play. Na kata ka daw ka jing shikri play ka bakhlem umen sim khoi. Kambun sien ka penan buram ya ka do. Ka penan buram ya ki briu. Ka penan buram ya ki balang ya ki niam. Ka penan buram ya ki eki bam day ki jong play. Andre lada piyat ka jing tray ka jong men sim khoi. Kan penan buram bet yo Jesus Christ. Fiki kentien ki jong Jesu ngan puli syuatan ki kentien jong Jesu. Terkadang seorang pi bakan ni jingi kai ka be dai ba men sim khoi ka dan ka manganyai peteng na ka we ka tayo sa we ka tayo. Naman pi pet yang ni ki kentien jong Jesu pet ni puli nang ni na ki kam ki apostle ka lanang ka baningkong. Pet Ukraine kumno hang ni la tho e ni daw Lucas tang ni puli ni ka lanang ka baningkong ka apostle ni pet ki jingkren ka jong Jesu. Ngan puli na kalanang ka beningkong na doon dekat ka beningkong. Tang ini puli ka angkom ni. Kajing ito kana ka beningkong. Lani kajing keren, kajing to ka beningkong. Ngalataw a Theophilus. Syafang ki ay baro kibaw Jisu ulas dang banle ban hikairu. Sngaba gani. Hadu kata kesngi haga bala pediangi usya jerong. Anda ula ay hukum daw men sim khot hagi dagi apostle yaki bola lajit pet uang kum no yaki jing shikri ble uang kum ne haga ba ula penpau imru ila dia hadia bola sha da bon ki dak shina bala yo I u dagi jin sao posngi but u de tu iki ru shapanga hima u ble fi hang ne u ye tu iki beri iki jong hima ka jong ble adien bola mi pat na ka jingta Usyang bagi senran ko masapos ni Ukraine khaddu iki gini kitian. Pet u ai kaktian ka bakumno chapang mensim ko u angkom ne. Dia habaw la senglam bat ki ula hukum iki banam let no na Jerusalem. Henry ban up ia ke jingkular jong kpa. Kabaw ang filayo ngaw na nga. Nabaw Yohanes shisha upen baptis daga Henry on penbaptis si vida mensim khot sakendiat sngi nadu menta. Dapat baik kentian ki bau Jesu Ukraine syuaba un kiuna altat na ulum ki alip syabnang. Syaidan ke jingang ka baang. Lada ki briu ki baladei ban let na ni ki pertai. Niki keren ni ki eki day ban ngapa day ban bu record iki. Namar ketu ka baki keren khaddu kadai ka ketian ka badan kamtam. Tiga ni kadai ka ba ketian ka bau Jesu unsakiuno atat syabneng. Kadai ka ketian ka badan kamtam ka bahajrong tam ka bangim laban kenria. Uang sngaba uang bakinum let no na Jerusalem. Henry ban up ika jingku laru kpa ka buang pilayo sngaw na nga. Nabaw Yohanes upen baptis daga Henry sngaba on pen baptis si vida mensim khot sakendiat sngina do menta kapamut bau Jesu uong ikisenran pet shani shwabangan kiuno atat syabneng walit syabting nga ay pai figani ka jing ay jingmut bafi day ban up Jerusalem. What let shanuru shong by Jerusalem? Ngala train pikat ni lais nem tam. Ngala hikai fishibun ke.
Henry pinumpat long pinumpat la ruban le wat let kirmena ke tu ke jinglang apostle, walet kirmena ke tu ke jinglang evangelist, ke jinglang pastor, ke jinglang besan, walet kirmena taong Jesu up a Jerusalem. Tat ado banda penbaptis video mensim bekoi. Pet usaong ingini kiktin. Khat befra ngan jam sig khat befra. Henry pinio diang ia ke bor. Ndalawan mensim bekoi jepi. But pinlong kinong pelai nga Jerusalem, Judea baro, Samaria baro do kebukut ke pertai. But kum tu artat ki yu o utap, but larong no artat yu Jesus sebenarnya. Fikini gini ki kintian ki jong Jesus ki bukurana ki jing day but ki jing syakri play. Syapang mensim bekoi. Ngakwa te mentag singikat banganang kerana ni ngakwa bapinda pensyong niya ya gini. What you mut mga keren ni gini nakanugunog daw mga keren ni gini nga dakwa ifigi besngap man dagi singi papinda pensyong niya gini. Long taraing in syakriyo blay klemo mensim bekoi. Kalong kabala taraing i banginya le ay nakabentaga himaw blay lada klem kabor jong mensim bekoi. Habaw Jesu ang nganduai baun pa yo way pa unong pentingan. Nganduai ba undawan mau un pengendu iga pop iga hok baga jing bishar. Undawan mau un yalam fish iga jing shisha. Un keren om naladin re un penpau igi bau tip na ukpa na nga. Bat un penpau fi. Bat un penan burame nga kwa ngan penifi yang ni. Nda ulamut pan kiyo tak sepenang Ukraina gini kitin gibangala keren mentan. Uang nailet sinu chong sa Jerusalem tak napun ko pida ko bon na penang pinsalong kinong playing nga Jerusalem Judea Samaria baca ko pertai tengah kuat di pinda pensyong niya mentag singi ato kalong tarai ngin ya chikmat ngin syakri yo blay syakri let yalap le shim ke kamu blay nang tade le klem keren sure tak ni mensi makhoi lani tip ayu tau mensi makhoi dai kumno mio asngoro ajing sang sepang tau mensi makhoi nang ta bo shanoi tau mensi makhoi tip shu you jisu you play mensi makhoi mio asngau tip ule kumno function kumno balong kumno rom tip hato kalong tarai kum tangin ni syakri o play haba uba represent the Trinity uba mi bujili na gatay ka jinglong lai away udan mentaga pertai ba tau de mensim khoi kani ge ya ga ba khatdu ge ya ga jong mensim khoi bat mentangi dana kani ge ya ga jong mensim khoi balu Jesu la kren chai kattu ngala kren pi ngakwa ngan klip yang fi long taraing ni syakri yo play klem ka bor ga jong mensim khoi no matter what ki apostle ga tu ga bor ru ki haban up hadu begin yo mensim khoi Timangingi lang kumno taray mentang. Ngingila taray banya chikmat klemo mensim. Kandan taray ka jing penki igi bor jingdum. Kandan taray ka jingla bangin keren bakan pelat igi briu naga pop. Kandan taray ka taga jing syakri play ka bana change igi long yung long sem igi briu igi bangap igi jing te emrao igi babon. Taray la da ka bangi syukren klem ka bor mensim akoy. Ngakwa pensyong niya mapikat banganang puli gani. Pet ki kintian ki jong Jesu ngalada peni nginilet sikawai pat ke kintian. Ngan peni pat menta ya ke kintian ke jong ki apostle. Ka kintian jong ki apostle. Ki keren kumno syapang umensi makhoi. Haga jing ide baga jing syakri blay. Ngini pet ya ki kam jong ki apostle kalanang ka baar. Kadekhat kabalay punyaw. Haba kila yo sngaw iya kani kala dungak ikila ka donot. Bat kila yo ongo Petrus bat kiwegi apostol apara kumnungin le. Hakiwegi kintian la dangan siya tru ipiyang ni kani kadai ka por ka ba u Petrus. Ringkat bat kitu kisis pa arpo ngot kibadana ka kamera ka banang kidang yo ampiang tamay iya ka Pentecost lani kita ka jingpen baptis umen sema koy.
Baru Petrus ubam jula ban kren ubalen Jisu ubatiang tangi gitu ke kentai ubabakla ubapet ceduri au Tiberias ubalot lingkot jela dia liang andai adien bo Jisu ula khat yu ula wat biang yu uang sai gilang berat yalami gilang berat nang tater fiu I uang up iki Jerusalem mabalai umpet ye jing duna jong Petrus umpet ye jing telat jong gitu baro I Thomas umpet nama balai utip ba kat bakimpat yo mensi makhot kindang ye kendu shibun gi jing telat agajing him and right ndakila yo mensi makhot kin change but bi you Petrus ne hadien bo yo mensi makhot demo ubakran demo ubadanbar kat aduk baka Bible kang lai jar ki kelabaman dak jing kran jong Petrus but ngini pet ye ki kintian ki jong ki apostle kabamut Petrus ude apostle rangba ngan bu kumta ukran kumnu aga jing dei baru mensi makhot aga jing dei baka jing shakri blai pet ndakila yo aga jing pen gendo hadien juga jing elap ki ongin le kumnu Petrus ka ega bangi dei ban le namangi yo ngoba mekran kadan ga jing ta ga jong blai namar menta ula kran daw mensi makhot ula pen gendo igi tu ki briu de jar ye ga jing ye ga pop ye ga hok bari ga jing bishar but ndala dep nang ta pet ngini pet ukran kumnu Petrus namaga ta daw ngini pet kumnu ki kintin jong ki apostle haba ki kran chapang mensi makhot pet ngan pule ga ongom ne u Petrus u ye tho aki uang tupin kelaga bamat on penbaptis pi way po way ke ketang Jesus Christ ya ka banyo ma pi ki pop tanginum pen kelai ke ketin ke jong play nginum ra sedien sikmat nginum pen kelai ke kom le jingi naman ngi ko ban bot bet ya ke ega bau Jesus kran ke ega bau ki apostle ki le fi yang ni Petrus ki kelit ke ni ke first time ke sien ke bening kong tam ka bau Petrus uns dang ban yang lagi jong ki kijan nama Jesus dan show kin sekali di kejar yu uba unhab ai ke jubab ke badai umla ban shu jubab kat baman umla ban shu jubab kat kum ke jing biang jong ke tu ke balang ke badan Jerusalem u Petrus sang ni u ban jubab kumba ule ila dia kumba jisu hikai ndagini ki briu ki kelaba mot ki rangba ki kelab mot ki keli ki ong ka egi bangi de ban le nang ni shkhmat hadien bakadan gani ke jingkta ga jong blayengi uong number 1 pi day ban kelaba mot tongin pen kelai kata ke jing shkri play ka dai bangin kelaba mot ka ba aruang day ban pen baptis pi bapinyo map yegi pop kita ka dai ka ba ar nginum pen kelai kata pet ka balai uong ni ya baik wam ni but pin yo diang ya ke jing ai se makhwan pigi kintian jong apostle ki miat lat nang ta kelaba mat penbaptis priang se makhwan kita ki lightly ki nongrem haga Bible ki kintian jong apostle kani ke doctrine kani ke nongrem kapala hikai daw Petrus. Pita buang kumno wang. Ngan repeat yang sesin wang. Kelaga bamat. On penbaptis si pinyo ama bigi pop. Baru wang ni kitin. Pinyo priang ya kijing ai jong mensi makot. Namar kani kare jingkular kalong ya pi igi kon jong pi. But ya barok iba siya jingai kat iba try blazing un kada. Nagadaga daw nga kwa bangin ipet mentag ski nga lapan iki kintin jong Jisu ga jingi day bano mensi makoy nga pani mentay ga jingkran jong apostle larang amla ro nga laong pangan ngan petang ini ga jingi kay ngam kwa bangan si pendap ini ga jingkran ba finum sa nga kwa nga pensay na pipet yang ni ndaladap ya gani uang kumni uang namagade ga jingkular kular mano kularu Jisu kular mano kularu play bau na ayo mensi makhot kita gi bengat bat nga kwangan penipi yang ni par singap bang ini pet na Bible fi ipin na pet aga lanang ka bakindai hadien ba u Saul ni u apostol Paul bangiong udang de Saul u yakendu u Jisu ga lenti sa Damascus umat la kikmat la shu ulit syong tu ke yeng jong tu nong snas ni but tapi puli nang ni ke Bible ngapa ke Bible kong ula ngap ngan puli nang ni ke tin ke jong play kong
ula let usong ga yin ga shnong ga khat babet ma pinga ga shnong ga khat babet ha ga yin Judas ubriu ketang usol unong tarsas udang duai kamot adien ba ula yakendu jisu lais ni usong khabre bet na mo mi mat uduai Ublay ukran na way na kibriu ki bakraw bakateng wa Ananias. Wang yu Ananias kilit. Wat yu briu bakateng Saul. Ngala jid yu ba un kit ika kateng ka jong asiki gentle. Ude wati aro ba ngala jid. Ananias ning kong tre en rea dien usnot ko ba ublay wit ho tip. Upaba Ananias ulit. Pet ini puli tangi ke jingong na mga kerana ki kintin yung apostol. Tingin ni pet kumno u Ananias ulit ong yung Saul. Singap ngan puli. Nagadakat kabakat niyo. Singap ngan puli ko ang kumni. Kumta u Ananias ulalit no. Ularung apa kata ka yeng. Dia ba ula bu ila kikti ula ang ko Saul. Uji suken. Utau try uji suken. Upalami pau hame kata kalenti ka bamelawan. Ula pa nga ba menyo pet ba? But ba on pendap ya me daw men simakot. Fi ka priority lani ka baningkong tam haki apostle. Kadai ba kilet shikibriyo kibala Shem Jisu. Ba kidai ba niyo priyaman simakot. Nakatagadaw nga sa kran nga jingkran nga sa ang ipiba nga ay kirtang nga jingkran ka jing shakri klemomen si makuay. Kabangabu ang nigalang hato ka lang, hato ka kaday, kabiyang, mangin siya lang jiseng ba ikumto, silet, siwan, siya shakri blay, duay ba ikumto, siya puli Bible hi, siya duay hi, silet jiseng hi, le hi, klemen si makuay. Taray kata kalong ladang apen finang ni yagi kintin jong Jisu filas ngoto ba mlok Clement se makoy pipet yagi apostol ang ni ka ega bigile nado basdang hi umen se makoy ba nga ngoto nat bangan pen fi gani pet kalanong ka bakat kandai jong gikam ki apostol sa sian ngan pule biang yakni kalanong ka bakat kandai ka wain na kilanong gi badon kam ka Bible ko ang ni kala jaman ba Apollos udah na Corinth ba Paul nda ula letling ba ito ki panggi ba siya ulawan sa Ephesus ba ula siya mi gibalong senran ba ula kliki pila priang ni yo men si makoy men ba pila nget kila yatuk yung ngim simla yos ngaw wala na dan ni men si makoy Mudur te ka kentin ka jong ki apostle. O Petrus ang priang men si makoy. O Ananias ang priang men si makoy. Paul ang ikini pila priang na men si makoy na do ba pila ngay. Kay kadaw bagi apostol ki kren. Kadaw kaday bagi tip shy bagi mlang man kinriya nang ni namar nadu ka por jong Jisuru ula dep ong iki wat lechen no up shabin na yo men si makoy. But makiru kin la yo men si makoy ka change lot karu kam shakri play. But namar kita kadaw na ki kindu iki way pat ki pateng ki bansawan kim sngot nat iki brutam ong rung balang donno ka balang ni long riu khot no nang ni long de khot balang nang ni kit kam no nang ni mang ini bam sakramento nang inyale amda kim kirki kata ka baki kirki kadai ka baki kwa ki banget kadai pila priang ne amyo men sim khot men ba pila ngai bat ngasngan tunat digini Hebreo bagilong ki bet fi gilong sincere ki hok gilong honest ki ang mayam ngim padjios ngoro pitip adu mentanang dan sibon ba Hebreo ki bam tip u men sim khot Kiba klemat ro ka jingim. Man nga kwa nga ni rap ifi nga ni gapor daga ni jingkran. Pabin singot ko bagi apostol bagi kren ni. Kita tip shy bamla. Paul ila di ulaman men simakot. Petrus ulaman men simakot. Ananias ulaman men simakot. Kabalang ka banin ko ang gaday kabalapan kado men simakot. Kalayat ka borjo men simakot. Banang takadaw na kikandu Hebreo kimla ban shupriang Hebreo kumto klem na priang men simakot. Na magitip kam dan jimin toy daw buon makanaw Hebreo shibon ba shakri blayro la da klem men simakot poison na shanoro.
Kasilong tangga kam niam kam buram kam pendep rukom. Bat kami poi se. Fitip nda fi pet ye gani galenang. O Petras emap ingau Paul. Open baptism yang kia ke keteng ke jong Jesus Christ. Baga Bible ko ang agad khat ka ba Henryo. Anda Paul wala labo ilagi kiti ki umensim khoy ulawana ki. Bat kila kren de gitlet begilet khulpa. Dan kumba khat arngot tangirang ba. Ka ei ka bang kwa ngan pen i fi menagasi gidai. La fi pet ba ga Bible. Mdan manuru bala buda ni ketian kibala balang effective kibala bandan ge impact lani kata ga bapen ki ia ka jing shakri play ga bishisha shabar na mensi mukhoy ngim kwa ege jing ro bagi brugno manginang kren manginang manilap ngi kwa bagi jing kren jingi kinlang bal ka bor ga jong play ab sapolo wang kum tabro bor aga balanga tesel ni wang ngam semua na fitanga ka ketini re aga bor bat aga jingpen pau bat mensi mukhoy kata ka diga bau blay kwa ingi gini gisni nakata ka daw nga supin i fi ang ni ba kadan kam palat igi brio bakin sngot ho yo mensi mukhoy bat bakin sngot ho ba mlang te la daw jisu ukwa ban hikai gisenran begidan ka mensi mukhoy bagi apostol adin begila yo mensi mukhoy kumlo ki kren bat baro ki klibet chabang mensi mukhoy Fika ni ke hiar suki na kawai ke pateng na kawai ke century baka bakhat do kami tangga jingle rukom le brio le niam kimi ki an brio kimi rukom brio bada din ka do no jing trejo men sim kho ba menta men sim kho udan la ka jong ka rukom tre ba u ya like no na ki brio bam tre ban ya tre ba u namar men sim kho wan jing ni ka pertai ka kam jong u ga dai ba un pen kre igi banget ki balong ka nong let kurim bagi nong ki bom top bria ke bom sti ki ba khot ki ba janai bak hadin bo jisu wan ban rong no yegani ga balang haga jing rong no o mensi mo khot un ra eka hakamat jong Jesus Christ badai na kata daw nga kwa ifigi ba snap ang ni pikmiti ga jing wan do try pikmiti bo try un pen mo pinyo yaga ban let lang ba do try pikmiti ga ta klem ka bor mensi mo khot harai la ladang kren ke jing rong no Bible ko ang kini her begini shamil try si teng son Tumut dur fin her da ladam dan mensi mukhoy ngada nget ru agus ngi ka ba an rong no iga balang yo mensi mukhoy ru an rong lang ban nget kitu ba dan mensi mukhoy an ra lang iki baro shagata ga jaka ga bu jisu dan bat kini ay long lam baru try junam la junam ngakwa mentagus ngi ngan penkut ini ke jingkran da ka bang ong biang ifi ga ni gitien how perkat ni mo pi long try ban shakri yo blay clemency mukhoy Tengah kuat fin dua hina duk mentega sengi na magapor junga kala biang gatu ngana ban penkut no. Hari ngakwa ba fin dua hina duk mentega sengi. Sengap ini ke jingkran try. Ngakwa ngan ya, ngakwa ngan iet, ngakwa ngan shakri. Ngakwa ngan sengau tu ketin di jeme ngakwa. Retry dala dia ngamla ngadan ka mensim khoi. Kan ngot ki bri mentega dana ga jaka ga be namar bakim dan ni ga bor ga jang mensim khoi. O mensim khoi de nong yarap ke jing im jingi. Haki iki baro. Dengan dua ifi ngani ke sengi bat ngada kwa ru bangan ong ifi hagani ke por. Fitip neam lada fi pet baha mdan wairu ubala ban shakri. Shabar naga jing tray ke jong mensim ko. Kamlong ka bapriang hunru akhmat jong play. Lada fi klem shakri hapo ka jing alam ke jong mensim ko. Dengan dua bat nganget ngan sanang hikai kumno ba pinsong tu yoni mensim ko bat let singala ban poi jido ke jingkren ke bangan beteng adu alaisien ha ke bangala ban duai wat ikibrio bagila ban yo priang yo mensim ko tangan ni ke portong ini duai lang ku try ke ni ke pora playing aingu ime banga kren ni ke jingkren menta ke skida ke banga kwa ban ya rap ikibrio
Bakin snot hukum no ban shakri me ablay. Bakin shakri tangkum to ban shiyat ban shakri. Hare bakin shakri me daga jingpen ki ke jong men sim. Daga jingpen dap daga jingpen ko bor ba daga jing trai ke jong men sim ko. Ablay ngada tuai men bu ke jing trang ke jing slang ini ke brio. Bakat manganang yai peteng ban hikai ke jing hikai. Shibun ba ke brio kini amat ke jing ku. Bat ngada ngai ablay kan don ke por aga ba bon ba ke brio ke si jantia. Kini pediang yo men sim ko. Bat kini i baga jing shakri blay ganda ke bachap. Trangi ailot shamega buram. Haka kerteng ke jong chisungi tuai. Amen bat. Amen. To blay unkur khui fi. Ko blay shimon.